Samuel in abung som leli Joab in Absalom hong kik dan ding agel huchi in Jeruya tapa Joab in kumpipa lungsim Absalom tunga a omchi atna thei hi huchi in Joab in tekwa a mi asola huai anumei pil khat avapi sakhi akyanga lusun bang in kibol in la lusun puansil in la sathau leng kinil lo in numei sot pi misi sun bang in omin kumpipa kyanga ho in la akyanga hi chi bang in thu vagen ino achi hi huchi in Joab in akama thu te amuam hi tekwa anumei in kumpipa kyanga thu again ding in amai a lei si in abo khupa za tang na pia in kumpipa o hon hu in achi hi kumpipa na kyanga bangchidan a hiya achi hi aman adonga mei thai pen ma ka hi a kapasali sita hi nasikhanu tapa ni ani a ani un lowa akiswalwa kwama aphel ding la a omke ya khat pen in adang asata athatta hi ngai in a in kon ting ting in nasikhanu ado khom wa au naupa athatpa au naupa atha ziak a katha sam theina ding un hon pi khia in huchi in golo ding pa leng kathat pa ngal ding u achi u huchi bang in kami am omsun amit sak ding wa kapasal min nei lo leng kapasal min nei lo le leitung a swan him nei lo in a om mai ding achi hi kumpipan no mei kyanga na ina pai in la natung tang thu a thu kape mai ding achi hi tekwa anume in tuka anume in kumpipa kyanga katopa kumpipa o huai gi lo na mo katunga kapa in kote tunga ka kemai hen kumpipa le ala tut pha in mo poke hen achi hi kumpipan kwa pe in natunga banghiam gen pe ma kakianga ahon pi in la ahon khoi non het ki dingu achi hi aman sisan swami te tung a phula mi te hi ten hi mang non lo ding in kumpipan to pa na Pathian theigi ge heno hujilo in zo katapa am ahi mang khading u achi hi aman to pa ahin bang in kagian ahi natapa samjang khat leleng leya akike ding achi huchi numein nasikhanu ya nisikhanu in topa kakumpipa kyanga thu kam khat kya kahon gen non peuma dingo achi hi aman gen ve achi hi numein ahi le bang ziakin ahia Pathian mi te dowa huchi bang hi tum ahia hiai thu apan kumpipa mo in akilang ahi kumpipan adel mangpa api kik non lo ziakin kasingi nge ding wa leya bo sa lua non thelo tuisik bang ka hi u Pathian in hinna alamang ke a adel mangpa ama apan ahol hiak ahi lo na ding lunggel ahi zo hi huchi in topa kakumpipa kyanga hiai thu gen dia kahong leng miten ahon lau sak ziaku ahi nasikhanun kumpipa kyanga kagian phot dia kumpipan asikhanu nget ahi sak khak le kachi ahi kumpipan keile katapa Pathian golo adia hi man atum mi lak a nasikhanu hun kheding in anangai kheding kachi hi huchi in nasikhanu ading in topa kakumpipa thu lungmuang anmungwan huai tak hi hen la asia apha nakhen ding in topa kakumpipa la Pathian angel bang mai ahingala topa Pathian nakyang a omhen kachi achi hi kumpipan adonga numei kyanga kondot peuma bangma hon im ken o achi hi numei in topa kakumpipan gian le ake achi hi kumpipan hiai thu him a job in panna ani ke ani ahia chi in numei adong hi topan kakumpipa nakha ahin bang in kagian ahi topa katkumpipan again sa kwa in tak lam hiam veilam
a hiam apel thei ke ding u nasikha Joab in hon sol a hiai thu ting ting nasikhanu a hon muam vek hi thil omdan thi lamdang ding in hiai thil nasikha Joab in ahi katopa bel leitung a thil om ting ting thei Pathian angel bang apil ahi achi hi kumpipan Joab kyanga ngai in kahi samta hi huaiziakin pai in la tangwal Absalom va pinon le chinmo achi hi Joab in amai a lei si in abok khup a kumpipa kyanga kipa thu again hi Joab in topa kakumpipa o topan asikha nget na alo chin sakzia kin tu ni in nasikha in namit mu in de sakna atang chi ka theita hi achi hi huchi in Joab atho a Geshura a ho a Jerusalem a Absalom a hon pita hi kumpipan ama ina apai hen la amel hong muke he hen achi hi kamel hong muke hen achi hi huchi in ama ina Absalom apaya kumpipa mel amutake hi kumpipa to Absalom kilem non Israel teng laka Absalom bang amel hoi a phatlo kwama a omke u a henwai a pan alusi pha in gensia na him a omke hi asam met chiang in kum kiweiting in amet saka asam la agik ziakin amet zel hi abuk zela kumpipa bukna sekel zani apha hi Absalom in in tapathum le tanu khat ani a amin tamar ahi a amel hoi mel hoi takahi Absalom kumni hil hial Jerusalem a oma hima ale kumpipa mel him amuke hi Absalom im kumpipa kyanga ama asolding in Joab athu kha khi himale a ho nuam ke a athu kha non in leng a ho nuam ton ke hi huchin asikha te kyanga I o Joab lo ke lo kyang a hi a Joab lo kyang a hi a barley bu ania vai vahal un achi hi huchi in Absalom sikha ten lo a vahal hi huchi in Joab athowa Absalom kyanga a ho a bangziak a nasikha ten kalo hal a hiwa achi hi Absalom in Joab adonga ngai di bangding a Geshur apan hong pai kahia huaya omden leng ke adia hoi zoma ding hiven kumpipa kyang a sol dia hon thukha kahi huaizia kin tu in kumpipa mel hon musakin tatleng na nei kahi le hon that mai le ake achi hi kumpipa kyang a Joab a ho a ahil hi aman Absalom asama kumpipa kyang a ha kumpipa ma a amai a lei si in abok khupa huchi in kumpipan Absalom atop hi